Hello, gagayam. Sakbay ti amin. Kablawang kay pay itinaragsak a Paskwa nga awan labas. Naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Ket sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Di Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros di Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji sa napudnonagan tintay drama kastitiko nana. Birman ang biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayen a pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak a kabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakutan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas taramid yo. Apa mapanyo si istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa maladladawak nga agririeng. Chismisan da kadagiti kakaruba. Ay agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichismismays? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga min ngawan aramidem. Maturog mangan laang, Vanjay. Katgaputag damagda, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Vanjay. No kas na taramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yo. Awanan ti chismis yo. Umayak man pa nagbakasyon diti balay yo, Uncle Atong. Isarek kong isa nga sa ako abado. Wala. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kaninanang, iso ang nagtalawakon. Kanya. Apay nagapa kayo. Chismosa mga minjay kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. At daya magkasta. Chismosa na dya kabagis yung. Imbakbakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpaysumay. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, Uncle, ada na lami sa danumyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, anda. Lukatam jay ref. Ada amin ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagreng jay ka na kamon atong. Napuyatan siguro Sa di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga magsel-selpon pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga ruda ng bakay. Ay na, anyat masidangay, Uncle. Ay, nakaring kamot gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naalandawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahito pa nagriing ko, Uncle. Anya? Alas 10 ni tagsapa, nasapa ko ng kitden. Kawamag. Ay, napanan na tirita nga'y. Napan nakilwalaw. Naimbagpay ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kanina nang grabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na jabalayan. Bakbakatan. Alahin kakit mga anay. Uray adda kam mali jay inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mga minti style na. Nay, una yan ti kasta ala nga mamangmangan banjay. Nakangat tamay sasakam. Sapay nakashort pang ka. Anya mo dito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y.
Asino tinagluto ititlogan tay? Kay siyak apay aya. Nagapgad. Ha? Kitaan nyo magbasit ti pa naglutluto yung atan eh. Diyak kaya tinapgad. Husto laang man. Kasta matasigod ti timpla mi kanya ang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang jalinuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali si dam No din mo kayat ti lutok. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan, tada kay tinakata, darante. Jak makatakdaran. Nakapwesto akong dito sango ti lamisaan, kat. Adda sabon niya para labangkal. Adda, Mike. Adda niya abay ti washing machine. Labak man dagiti badok tani, adun ti murang ko, awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab, Mike. Nabanglupay na ta sa baon. Nabanglo nga, nakabangbang silang arudan, di paglabutab. Nagbasi ti labutab na. Asino gimatang iti dayto asabon na yanggal? Niyan tim ginatang na iti store. Ay, ijay iling amin ti paggatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No di ta istor lang ay na. Manmano ti lako da dita. Kapilitan lang agatangam tawang mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay sumot nga rudyad. Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas dya nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inana takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo nagadong ti balon na abado na. Sangasakaw di bado na. Kaya't asawon na ita, mabayag nga agnaad di ti balay. Himpakada na ti panagnadnan ditoy. Basta kuna namat nga agbakasyaw. Ngam di na matimbagan o aging katkaanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapanidya balay da no adawayak. Ay, hanya matikas ka biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmal. Sardinas, tuyo, tinapa, kanitluglat, masigsida dito yan. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. mala ta kasaritak man. Nya, matikas to yan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yan problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidangan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kayat mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Manggid ka. Tapno ada pangalami ti igatang mo iti sidaam. Aglablabos ka na. Gaputa agul uli magkamilaan. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog di ti balay. Apay si kayat ti bumalay ditaw. Nalipatam samot ten abisita ka laan. Ni, unay kayo matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pang ibilbilangan nyo kanyak ditoy. Ay, awan ka anakak asaraw, banjay. Ta amin na ka anakak, pasig da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwartak, kaslakuton matan ti pagkitkita nyo kanyak, angkol. Nagalas matikas tang aramid yung aulitugan. Agawit ka langan. Tama nga no, nyapay ti maaramid ko ken ka. Jak kayat ti may lawaan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan diti balayo. Katagyaman na, kadagiti impalpalamot yung kanyak, angkol. Sapay kuma, tadi kay tumadidigray ti kasta nga raramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain, kabagays.
Ta nasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay, way, pasensya ka na, ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka bagay. Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao as sadot na di nga anak mo. Ay, wun ka bagay. Grabe. Sano saan ama kasi day tinaimas. Agdabog-dabogan. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka bagay? Diyak mo no napanan namanang. Eh, kunak man nung nagawidan. Tay di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok, nagdiretson ang nagawid di balayaw. Kaguran nak dayjay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid dayjay ije balay. Payakas jay da di nga anak mo. Na adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Uwan siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbaga nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakaasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanya. Ala, anya ngay deta nakasako abinaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala ano sam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laang talaga. Wen talaga kasta. Apay, di ka nagawawid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak mo nga mino agin nawid ak ijay balay. Ta dito'y magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saaman. Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak tudar na. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yaday. Ay, apay, anyat pagkit kitam kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita ngamin nga da sa ngay ilinidar na akaarubam Iso ngay mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kayat mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga rod. Ay, kain na gumatang, Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Urahin na, tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano sampay. Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito Kayat mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tay sarak ti pagnanagdan mi. Ngam ne. San agapot na makikuyog akan kakakayat kamutan Di mo kumaikan iti sa balya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy amasangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay! Agring ka man! Kita ang mamad dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Ay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanuga kiso nga turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw ka langan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay ka matrin! Kunaklano na singpot ka gayam! Ngam nagalas magayam to galin! Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wan! Natangsit ka magayam!
Kung namalan nakapimpintas mo to dagos mo mag. Saan mga presentable? Nagilat ka nagbangsi. Ha? Ay, no kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa bali pagkamangak. Kaapak amin natatao di tulubungan. Ay na, nakaragragsakak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Ay, oo nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay na kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singir amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lang tayong tag-singir. Kalpasan na, agawid tan iji lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Katuwa na. Agayan ayat ta nga rodan. Naimbagi di balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apaan, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige nay, di nakapagtrabahuan tanay. Ipakpakaw na kon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakam mo nga dannobyok. Ah, sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy baknang tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kamintaw tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman niyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya akitan, nanang. Tila ibagbagam mo. Panuno mo la dayta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay, naaklunan niyo ka din. Mala, sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banday, kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murang. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimmaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kung amitlan asino na madam iti kasarda, nakabani ka sa mangmanmandar ka nagitag lutlutaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumot lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa daut. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay na ito. Wow! Agasem, nalpasan ti kasartang maring-regalwan nakpailaan. Anya nga daytaw, binalkot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam na ito. Kanda iti pa, bunang. Tay basit la abunang tiginatang ko, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Ka agmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan nak, Freddy? Katuan Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin Isungarod nga nasawa ka, tapno da katulong ka ngagtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak!
Masadutak magtalon. Sige, pada samtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak. Makita mo na ti agamgam. Ah, Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. ngam, sana ka na irwam iti trabaho. Meron kan to Sursuruwa mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapi masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Apay, Agbati ak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inaldaw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadpadasan na sinahan, Van J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan naman o jaag trabaho. Layat lang na jay. Jak mo tidandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat, jak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan niyo ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, tiyaggastos. Nanang. ay navan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala itirumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka itinasingpot kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawa, Vanji. Nupalus pusam, saan kan amakasarak itikas kan kuana. Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Ta para matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awamot sa bali apapana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigatanak. Ngam idagbaybayag iniinot matan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oradan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itay enjoy akong tagtrab-trabaho, akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apagiskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigaya mo, Vanji. Ala gagayam, ditan din nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas, iti tonggal maysa. God bless! Manang Biyanan! Hello gagayam na bara kablaaw para iti tunggal maysa. Itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuibuya kan panagdangdangag itagundaway. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Cecilio san napudno anagan tintay drama. Ngabsakbay ti amin makablaaw mampay da Sofia Sorita dita Alcala Cagayan Valley. Nestor Sayo dita Santa Ana Cagayan Region 2. Ken Roberto Ramos, ken dagiti kakadwana dita Time Out Barbershop ni Uncle na Carl. Kasi man nga ruti ko na ni Kabsat Cecilio, dirman ang biyanang, idi kabambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapo ken hinanang ko. Ket itatalumakaya ko na baro iso metten ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adang dito'y kusina, nanang. Apay, ala umantay arin ulak ditoy. Tamabanno ka mapan ijay CR. wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko.
Ay, nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito rinula yun, nanang. Agyaman akan ako. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin ita, itan na banluga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nadda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktumot ngamin idi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't iti imuna ken maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kayat ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak dagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kayat nga agaram makitibalasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao nga kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expire tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon kong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti isem ko kalagita. Nag-expire tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, no kasdi nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin ta sana nang asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kanuno apay asaan anak kaasawa. Apay nga minapinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga asawa ita talumakayin abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga asawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Noon nga ro. Sayang. Dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na ide. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na? Pagsasawam ngamin nagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wan ka ba, guys? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtalinaedak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak itibagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kanu iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kitag sapang agpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo ta? Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya.
Taag pilpili ak mo nga rod itinasaya at ngagbalinan ubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak, nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yung itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. Addan to pa'y lakay ang mga asawa. Tawanan nag-expire. Nag-expire te. Nag-expire ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expire aminan. Ha, mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. Porteit mo laang mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Idi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amu aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idi kan ni Mindukan ka. Ha? Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na. Naikaglis ka no ijibanyuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, Allah, kaasimat nga rod Kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayong madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikape? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis. Apay akas jay. Kasya iti. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kahit amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapasi ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, amangan no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wine, naragsak ta. Nagragsakan lata tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro dahi ta makatawan, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day tamay isa wanod wang aldaw. Nakailiw-liwag akon. Ay, ibagaman tagpay so kanyak Mindaw. San ka nagsangit idinatay ta asawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng. Sana ko na anaglitay. Amumay ti ka na yun ang panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabannog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga minday di ba kumaw? Uy nga Rob. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mga rod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam.
Pirme, ti babawik iti grasya. Mawan na ramitak. Pinikot nak tasawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo, napintas mo ngamin. Ngamti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, win nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kun pinaluspusan. Iso nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kaya't mo pala mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pailaan ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pailat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakitanak mo ito. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo tun. Imbagak laang timbagana, tanarega, manojak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana, san ay ha? Insang sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis, no siyak ti sika makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa, nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka, kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa kun ano ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasukan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali may. Kitaan na ka, anda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso ang makiasawa ka kiidi manan. For companionship ba? Kababain, ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapanak ije balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Nay, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito'y. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito'y anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intod maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrok ka.
Agyaman na, Klota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibagak. Sa labalan isumag aming tagpaisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya, aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nakpay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namin pinsan ken ka idin sukat na. Ngam ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla ag subli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik naknuwas to'y lang. Kit kasanaw, aklunan nakmanan ta ikasar kalota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman ng itadat tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag lota. Ayan no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isungaklunin na kahon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka gayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay, iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayong asawa. Kwa, jakmat nga rod ni namnam at ikasto'y ama pasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibagatigas ta. Awanin dayta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo daytan. Bakbakitan kayo lang arudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dayja ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, kanya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga sawa kamutan insan. Anya? Asino ko matiasawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga sawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro din san. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't napili tagbalin anobyo kat.
Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti ba iti taon ta ading ayda. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa iti kasta atawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit adayo nga inaunangam siyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman ak nga rodan mo dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat sikalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, ayda. Lipatan yun daya tatamindo. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawam mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabait. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, nukasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan mindo. Ngam inunaan da tamot ten dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamot. Agabalayan talat takuman. Hey, yan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamat adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawa mo dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manjakong. Iso apasensya kan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat takuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Hey, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak ka siya kundi may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagat kan nalailo nga asawa. Agyaman nak tas ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akagura no pinaritan kayo ang makiasawa manayin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsingput pa'y tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga rod, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min do. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasaya at nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaadan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Salamat itikad tayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken syempre, salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kani Kabsat Dario san napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta ken ti sibubukal la Laureta family dita barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo ken Merlin Domingo ken ni Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Dario, dear manang biyanang, nakababain man nga ibaga ngam syaktay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kan kuana. Tapno nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Kanya ti kurso nga alam, inton aginrol ka Ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintaagbalin na. Ay saanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan aki na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idaddaduman nga anak na. Luputa kasto iti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka, anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka, anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan, anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam, daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kit basol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kan nalalaing ni Aris, ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, aras sagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita.
Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalosan inton bigat di pagmulaam. Sa paam ti agrieng. Pumarbangon ka tapno adda malpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Rikay. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Inaman gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya bukal tigatangan nyo nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y nana. Ikan kayo ti discount yo. Agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumang petadagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno adu ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili Ay, sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatada makartim na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no da masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ta sigurado nga ung tanak. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amom aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insuro nak idi ti kabsa di friend ko. Aya, Kay kaya't kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Ang tag-garten na. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mon, dagiti inted ko nga imula, Marike. Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkel dan. Luklukwan naksamat, Rike. Ha? Ay kwa. Sa balin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Mayat man nalang. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak. Tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayon to iti professional nga anak.
Iyaon kayo to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak? Ay, Ward, maray, mabitlaan. Oh, anya na kita kargam aya. Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya, naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, dyan mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agarami dak iti uray basit la siyap ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na Krikay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagulad lakay. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso atulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas na kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kamana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay apan na sa itaon na. Kahit mabalin naman akong truline. Uno labanan tikas day kinatao na. No talaga mo't laan na tudyong anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mati ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Nagkapwam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wen nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik?
Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa'y lang ur-urayan. O anya, nakapanawan dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod. Nga mag-surrender mo, ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyamanak na lang. Gapo ito'y sakripisyo kini tatang, iso anak kaadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko? Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay amog! Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? O may tumutlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tsakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaing to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurtakaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Are, saan niya paray? Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may sa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak.
Ayos lang, nga oray awan maitad mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramata kiti sweldo. Ken naglun kami itinobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ng tisweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamit asweldo na bakal. Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namut mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo nga min nagawaawin ang anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tapno mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa'y sinukatan ultimo pletik la kumaanapan ije balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi talugan ay. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukasta. At danlugan mo anak ka. Nanang, second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas jay nga da servisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yo. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Inta agrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan.
ipatpatig kayo kin ni Nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka, anak ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas ko ma iti panagluto kayan panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdaden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isa mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Inyornos pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.